I ljudi, samo pre početka klipa vam kažem da uđete u grupu Anime na Balkanu i to je to, krenemo klip. My soul is tormented by a succubus. Calling sis, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this, sis got music, now she in my grips. Wanna take a sip of her only sign. I veliki pozdrav ljudi, s vama je Matex, u našem klipu radimo 5 činjenica o Voltu Aoiu, pa krenimo. Peta činjenica, voice sektor koji daje glas u japanskoj verziji Beyblade Bursta je Marina Inoue, a u engleskoj verziji je Sabrina Peter. Četvrta činjenica, kada je serijal počeo, Volt je imao 11 godina. Treća činjenica, njegova lansiranja su bila brzo lansiranje, flash lansiranje, ultra flash lansiranje i ostala. Druga činjenica, Voltova najomiljenija hrana je bila Big Lab. Prva činjenica, kada bi Volt previše razmišljao, njemu bi pare iz glave počela da izlaze, što nam dokazuje da se ne borimo glavom već srcem. Da se vam svidio klip, ako jeste ostavite like i subite se na kanal. Hajde probamo da do kraja februara dođemo do 110 suba. Znam da to možemo, a mi se vidimo ljudi. Peace! Stižem po sve ono što mi treba da se osjećam ko zvezda. Držim bliže ljudi koji veruju da ja ću biti zvezda. Smijem se kad znam da kada uspem ja sa vama bit ću srećan. Stižem po sve ono što mi treba da za vama budem zvezda.